Kini kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor sa arngut kibriu kibana West Garo Hills District Meghalaya kilangat hagajin pang COVID-19 ong mentirang ba Conrad ke sangma penbena ke Election Commission ban penlong ya ke Election Raja Sabha na kebenta ke Arpa South Lake Seat kentop ya ke Meghalaya hakakat khandai tarik mentau benai bat menjur ke Sokar Pedang bat Shispa inyo pausan klur tingka na kebentaban pentrikam ya ke Jal Jeevan Mission ha Meghalaya hapok kesnam arajar arpau way ha Meghalaya sa arngut kibriu kilangat ha ke jingpang COVID-19 ke balapin kiw ya ke jingdon ki active case ha ke jala sa ke khat nyongun hau kerwo balapha umentirang ba Conrad ke sangma ula pentim ba kini arngut kidai ki bawan pai na Uttar Pradesh bat kidan menta ha ke jingsha penkerpang ha West Garo Hills District da ka jingyo pang jong kini arngut ka Meghalaya kaladan lai paungut baro kibriu ki belayo e ke jingpang COVID-19 ha ka ba khat nyo kidai ki active case iwe ila khlat bat khat arngut kilakon Hakajo kapor menteri ka kuat ka kia ulaya thu hakinung tho kubor bahadu menta la deb ban test kanda hajar aspa saupo artli kinumuna bat prajar ndospa saupo wei sampo wei naki kipin I bakimdon yau khinyang jingpang Umentirang ba ke Meghalaya Conrad ke sangma ulale jingo iki quarantine center ki badan William Nagar East Garo Hills District ringkat badu MLA Marcus Marak Jim Marak badu chairman jong ke Garo Hills Autonomous District Council Denang ti sangma hau kerwo balapha umentirang ba ula pentim bau deputy commissioner jong ke district ula batai ba ke bor sensha district kala shim khyabha ban pen ba ki breu basa ha ki quarantine center ki bet ki piang nadong shadong ha ka jingle chngo chu u hnin ka singi umentirang ba ula pliru ya ka corona care center ha William Nagar bat ya ki kor ki bor jing pensai da ka bor jong ka singi balapin yo lengba ka CSR project Ka Election Commission kalapan bana ba ki election na kabenta ki Arpau South Lake Seat jong ka Raja Sabha ki badai jong shipau tali ki jala penlong hakakat khandai tarik mentau benai ya ki election na kabenta ki khat pratali na kini ki Arpau South Lake Seat lahap ban pensange shwa na kadaw ka klam COVID-19 Nakine ki khat pratali mar southli ki dai na kabenta ka Andhra Pradesh bat Gujarat mar lightly na kabenta ka Madhya Pradesh bat Rajasthan arthli na kabenta ka Jharkhand bat markaway ka seat na kabenta ka Manipur bat Meghalaya Ke Election Commission kalapan benaru bagi election sa Raja Sabha na kabenta baro 100 lik seat kata na kabenta ka Arunachal Pradesh Karnataka bat Mizoram an penlong lang hakakat khandai tarik ringkat bat ki election ke balapan sange nadu ubnai leper Menteri Katanat Puli Puthi jong ke Meghalaya ubak kemen rumpui ulong baka sorkar kala shimi ki rai ban penlong ye ki examen jong ke Meghalaya Board of School Education MBOS na kabenta ke subject badangsa haka pra khandai bat shipau tarik mentau benai haka bedai bat kane ke sorkar kala penmi ye ki kandon jeda ki badai ban board haki jaka ba penlong ye ki examen bat kala pha ye ki ni ki jingbetha ban pentikna ba ki jaka long examen ki long ki bakhoj bat ki jingpen ben ye ki jaka shong kadai ban chingai armitar ka wei na ka wei pan Umentri ula pentip ru baki embus kala shem ye karai ban sha ik samla pule bakin penkala ye ki jaka ye le examen jongki kata bakin tho examen hagishnong jongki hi Habakran pat halo ke jing play biang ye ki school ula ong baka sorkar kadang pet benia ye ki standard operating procedure SOP ki baki school ki don kam ban board hashwa ban penlong school hanong kendong bat jaka sor kumju Ulo ongru baka sorkar kadang pet iki katuk anitli ki kendon badai banshim na kabenta ka bhagamian jongki no hikai school Hatripura sa arpaulai ngut ki preu lalam bakila yo yuk nyang jingpang coronavirus nin kasngi na pedeng kini arpau ngut kidai ki bralai jingle chikibai ki jaka kat balai ngut pat kidai ki braya ben na ki preu ki badon yakane ki jingpang kat haduk menta barok ki priu ki bela yok pang COVID-19 hapok ke jala ki long sauspa saupon riu bat aspa nyopo ki dei ki active case kat ba shispa nyopo laingun la pelait no hospital hadin baki lakoin
Kanikadek All India Radio Shillong Gabawan Lam Shapi Yakakubor. Kasokar pedeng kala mencur ban asis pa inyo posan klur tengka nakabentaban pentrekam yak Jal Jeevan Mission Hamegalaya hapo kesem arajar arpo we yak Jal Jeevan Mission la pelat ban pentrekam da kasokar pedeng hakasnem maladem gabaka jing temu jongka kalong ban penbiang yak ikor haman lakat liuying hakinong kendong kat hadu kesem arajar arpo saw Katanat Jal Shakti jong kasokar pedeng koong baka Meghalaya katemu ban penbiang shispa na kashispa kikorum habaro kitliwing kat hau no pra arhajar arpoar na kisanlak praposan hajar kitliwing hanong kendong kejala katemu ban penbiang shilak prapowajar teli kikorum hapo kasnem arhajar arhajar arpowe Kamizoram kaladan kat armut kibriu kiblayo ekijingpang COVID-19 lapentikna yakini baro Zoram Medical College Hospital Aizol hakala singublay Umentri rangba Zoram tanga haukurwo jongu ulong baya baro kini kinongpang lapen kendria no sa Zoram Medical College Hospital bat menta kidon hapdeng kejingsha sumar kini baro kidai kiblawan pai na kiwei pat kijala shipongut kidai kibawan na Delhi bat arngut na Kolkata Kaman shua lapan bana baka jala kadai kabalat na COVID-19 kata hadin ba uwe unong pang ulakon bat mi na hospital haka kandai tarik ubanay jemmang kisor ka jala kalapan jala ni kajing kangdam syadu kalay pau tarik mentau banay Hanagalan sa handrewut kibriu kibawan pai na Chennai kilangat yuk nyang jingpang novel coronavirus COVID-19. Dakan ni kajingdon jong baro kibayo ikajingpang apo kajala kalong sapo kandayngun. Umentri katanat kakwet kakya jong kanagalan lingba ukurwo balapa nin menstep ulong banaki kandai pau tali kinomuna balapa tes jong kibriu bawan pai na Chennai sanwut kishendrang bat iwe ikantay kilayo yuk nyang jingpang. Bat kini baro kidai kibana Dimapur. Na kisapo kandai ngut kiblayo ekijingpang COVID-19 lai pawe ngut kidai kibana Dimapur katlai ngut na Kohima bat san ngut na Tuensang. Hagajo kapo kasokar jala kalarai bandang peteng ekijing kangdam tat hadu banda penbana dakumay pan. UMLA jong Kujuwai West Jantahis District uba Wailat Miki Shilla hakalat singublay ulapan long ye kajilang bat ki opisa na kitanat rekam baper ban bishar banya alo kajinglum jingken kabede ba kajingsha penjulor ha ulap ba ubajur haki kendat singi baladem Katkum ki kaipot balayok pedang kajinglut ksan jong kajingjulor baro kalakot syakum ba khatsan klur tingka bat hakaliang karep karyang pan kajingjulor kalong laipau na kashispa Ula betha ya katanat karep karyang bakan wat ikilat kelenti banyarap ikinongrem bakin peteng biang ya kikam kijing tere jongki ula ongru ba ula dap mang kumba sapa wajar tengka lak tengka na ka MLA scheme na ka benta banyarap ikilong ying kibala syak len shop hakibor kamaryang Umentri kakwet kakya jong ka Assam Dr. Himanta Biswa Sarma ula play ya ka COVID-19 testing laboratory kabadan haka Northeast Institute of Science and Technology NEIST Hajorhat. Haka jingkaran play Dr. Sarma ula penpau ka jing skokumen baka NEIST kabadai ka jakawat banyak kabaningkong ha Assam kalayok mentai kikor kibor ban test ya ka jingdan ukinyang jingpang coronavirus hapo kamet jong priu. Kato kani ka kubor kalakut kabalawan shapi menta ka stamp nak All India Radio Shillong haka po prabajeng inyaso baka Daily Station nak benta ka kubor hakaktin Hindi ban penbot pan nak kubor hakaktin pareng haka por prashiting kani kadik All India Radio Shillong